Whakarohia tēnei. Ka tito koe I tētahi waiata, mutunga kē mai o te pai. Waiata tahi ana te hapu, te iwi, tō nan, me tana ngeru. Kāre au mō ngā ngeru. Whai anō, māwai koe e utu ina ka whakatangihia tō waiata I te reo irirangi, I te pāpara kauta, I te whareha kinakina, I te hokomaha, I tētahi tangata I prei ana I tō waiata ki New York. Tūtaki mai kia APRA AMCOS. Ai, mehe arapu huamata. Whai anō, ko tō tātou kaitiaki waiata. Mā APRA koe e utu hei te wā ka whakatangihia, ka whakapāhotia, ka rere a ipurangi rānei tō waiata. Mā AMCOS koe e utu hei te wā ka tāruatia ki ngā CDs, vinyls, me ngā digital downloads anō hoki. Me pewhia koe e hono atu? Māma noiho. Haere ki apraamcos.co.nz, rehitatia. Sure, kua uru koe. A, he utu kore. Tino pai. Kia mōhio mai. Kaorea APRA e pati ana I tōkahi, nāna I ngaro I te whakaharatau. Kaore hoki rātau e tōtō I tō kapa ki te whakaharatau mō ngā whakataitai arohe. Me kei runga koe I te atamira ki Western Springs, ki te matatini rānei, mau anō tērā pakanga e hoa. Mā APRA AMCOS te taha ki te pūtea, ki te tiaki anō hoki I ngā motika o ngā kaitito, hei apiti, mena I tito waiata tō pāpā, tō kuia, tō auntie rānei, a kaore rātau I rehita. Ka taia tonu e koe te rehita mō rātau. Ahakoa kua mate tētahi, ka taia tonu e ngā mokopuna te whai I ngā motika. Koe nei te tuku iho, koe nei te whakapapa. Nō reira, hara mai.